Сергей Афанасьевич Зверев кыл уолунатынан Саха национальный үнкүү театра быйыл отут тохсус театральный сезонын сагалата. Бу сезону Сахан күүтін театрын оркестра, биллер музыкан, искусство деятеля Николай Петров дирижерда харыйда. Алтыне 2 күнүгер солистар анюлларден нахалахан кең далахыннах гала концерт асты. Биги оркестр бүтер сүрбе 5 артистер баллар. Ити оркестр хигер 2 интерихене багай бөлөк бар. Кыл саха төрүт доргон ансамбла салаятчы сахасирин культуратын туйгуна Анна Томская. Оркестрга баянтан скрипкаттан сагалан таңсырга, хумуска тия туттан тақсарас инструментга оңюлар. Сирбе 5 улустата саха сиригер эре болбакка, бүтүн андойду тахамыгар биллер, бейте соллах истәк, сетихилак оркестр атын ылынылар. Бу оркестр бит быйыл сүрбе 5 сылын белетәті. Айар үлетін, онон бұл сылыстата бұл юбилейге ананан дереңіз қоғалына улахан программала цикл бара турар. Алтынны ыйга үнкүү куяры ден Саха Республикатын Россиятын ütөлә олхеті Афанасьев айар кейхәті бұланылар. Онтын кырачан күрәтчілері үнкүү театры әрбәқчі оны саскалана, 3 поросенка сері волки семілі кәсіләт ден тұруруларынан үрдіуға. Бұл үнкүү ден қағам бағырыр өйденер қамнанылақ, bu ünküyünü oluştense bilirler. Andaydın rottların ünküylere bir repertuar bitigar var. Anın turan kotugu ağayak sanan rottların ünküylere rıları tayıktıra muzikalara. Onunla sahabıt narotun cebar soğuk sahalıtınla ünküylere spektakletin bu her tardılar kırdırılıyorlar. Ünkü teatrı Respublika Rasmunuktarıgar tiye körəçilerin kıta sibehin bıspat onun ünkü kolektivtarıgar anan opıta tastaha master class kırdırı den varak satar ulustarıga gastrolga turunu. Күнді көрәтшілер бітін үнкі театра бұл бәтін ұтып 9 театральный сезона арылы бұттан бұқа баратын әғардалі бет театр атыттан оны өрі бігі тұрорар спектакльлар бітігар, бігі концерттар бітігар, активнайды күттан кәлен көрергітер, доғайы сыненар бітігар бағар бұд.